ni kutangira aha program y'ekyanga cyawe ubuzima nkabutosha ntubantu tambura omyanya etari yemwe nemwe omu burengero rw'izoba hati turiyo mu ruti akapana ka ruti omurimbara turiyo mu town yitu yenyine yambara site yambara ntwenda turebe ekyanga echa town eyo mu ruti kandi business yemerireta byemishuburo bitambura bita na nabantu COVID-19 bateganiseta of course turiyo mbwire bwa COVID-19 ni nshaba mwena mugende muteze obukatu mwegemese omwaka gwaza kutandika ogwe2022 tube twegemise twena kandi COVID ebore aho yaraba ubwo numuranga gwa government mu gutekemwa amani turebe ngo twagemesa twateza obukatu twena twagira amagara marungi COVID-19 tujubingo mu ihanga ebyemishuburo bitandike bikore ngabutosha tuza kuba tureba ecyanga icyaruti turebe emishuburo okwe kutambara na nebindi ruti ikabe eba ine motoka bipakinjiraho bitira umushororongo byinji emishuburo eri kutambara hari akatareke bitoke mbwene hari abantu binjo mutawuno mutwantu tureba omucyanga icyambara obutawuno buri n'ubukurakurana ruti nayo eriyo ne kurakurana ine za factories abakore byo kunywa n'amashomero institutions na nebindi ruti teri nyuma eriyo ne kurakurana tambara nanye turebe etawuni ya ruti okweriyo ne tambara omutawuno omwe yambara omuhereza wendi Ivan Tsim abakabiriti Foods and Beverages Limited no bakuteka mu sente n'ubundi kutambura nabo omucyanga cyawe inywa kabiriti obe kabiriti nibakora energy drink ko kunywa no Germany emirimo yawe etambura kurungi bakiro maduka gona omuruborengero rw'izoba uyetungire kabiriti obe kabiriti program n'ecyanga cyawe utakaruka program n'ecyanga cyawe eshaheji twahika omuruti omukikona kandi omukikono omunhaharmu emishuburo eyebitoke nakatare kamani kebitoke abashubuzi n'abantu basindika ebitoke Kampala na nomyanya ndije ine bitoke bice ebitoke bikwija habinjira bane bergaza mwizi ubugamba rwampara na nahandi kandi yenda kuba n'ingamba n'abashubuza bunkureba aha buri kadakika indebe mu mutoka byo bitoke bikutahamu kikoreka ngo akatara kakaribize munonga aha bikwatirina no kushubura ebitoke kantambure nganireho na bamwe abashubuzi b'ebitoke abo twashanga omwanya ogu kandi turebe akatare ko akebitoke emishuro negendeta nyabo nogamba nanyenda gamba no mushijo ogu sebo jebare kali osoje bare ugambo tase ndiyaho no manyori nyankore yo munyankore yo munyankore yo muhinjwe ebitoke ngenzarwa yangarama ngarama isingiro konka ebintu banje ni tikansiza omuruti okay konka business y'ebitoke ati shaziri makantu ibitoke bisharushiri habo kuba ibitoke bishazire tukumanya ningira oba nesenene oba sente bazucyecho chukuru senene shikazubuzira aha ngate ibitoke ati bisharushiri ati ibitoke bahango ntubigutamburiza mutwaro kuri Kampala batweza gumwe 12 otocho bucento butamburiza 15 kakaga 10 kandi kanja mukabe muri mu season hati y'ebitoke season y'ebitoke twaye tugirumu kongesonga abantu bine kasente aboja ngicikirwa cyataye mu cya corona nakina cy'abantu business y'inji babakazicinga business y'inji zikora hata abantu babatine ki n'abatine kasente hati bumwe noreba umuntu yanakora ahero no wamashitoke cy'impana kigure beyi kubana ineki akasinde nkaba business kuzikinga zo zimwe twakazigwira inshatwa bakazigwira nico kora ibintu bitambura kubi no guze cyo kigura kubi mwene bucinjwana cyaduka kureka kinze kingabe ni nshaba nani nshaba ngo abantu nkaranguhina bakujema ogombazi kwa covid mbe ni nshaba ngo abantu abakujema batukiye kikona ngo batujime Nomaisa tumukajemere ninga bajemera bango nka nyamanta batakajemera abo bategesha bagize no bajemera rwebkona boda ne 12 ojane 12 tuzo 10 koma nko gunatazina wani tugereza cingamba nkabe nisabanga abantu abo buhereza abo kutwereza amagara gitu batuyambeho bigire kunuhi abana bitu nkaba fune obuyambi bw'imbazo gombazo
Omukiko nimwe nk'abashubuzi b'ebitoke mwine mbizo buke bikubateganisa. Ebizibu twine tukabire twine enshonga nk'eshatu. Okutunyaga sente zite tusindika Kampala. Wabanyaga. Ekindi abakureta ebitoke hatiya batankire kwa mani habwe beba kushanga. Ekikumanyisa ngo ebitoke hatiya hatampali bwizo bikiya wajya ngo bishane bashanga akasente kalikachi. Ashama bitundira kai omucharo. Omukataro munda tumwine mbizo byo sente okora okorachi. Omukataro munda empozeruho ekabe tine nsonga. Kobe empozeruho ninche mwenu neyo muntu wahansi. Numuhora muta. Ekitoki kikwija byabyo ebitoki nkiga na 5 ushanga umuntu bamujya nguhora bushatu ati bumushanga bajya ngutwega umwe necika fata 15 niga bajya ngo inkota 2 tereze mutwaro nkebi necika atwe mutwaro nkebiri mbene bukitoki n'ukibaye kashiringi kabisha nkabishatu nga bumwe 2 bumwe shanga wowe nekabyingi ushanga wahora nka 10 usanga oine inkota nkabishatu ngabina bajya ngutwe mutware 3 atwe mutware 4 mwenu aho embe yatimbi kubaho no tisana bo obayeza kasenga kana bono nolana kasenda ke akutuba izisikuheze ntware strategy ninge mtwarena nabo twakugitwara ho nabo Steve kubande bagiyoza kasasireje kwiyujira bajoza tuma bana bayora kasaso bagishuka ngai aiba kugishuka wenu sentezo ezo kuyomba hoza nikirina mwene bakuru ni bakoneza kugira ngo takarwara kwano ureba kantu kitu obujubwito bwikine munonga atwatabwine buyonjo w'amani iturwara amazina tuwaga tugambira amazina na Abdulatif Muzu Abdulatif n'uyu musiramu Muzu yebare kushubura amin kariho baresi yebare gambaho nitwe uri kutureba turi mu ruti omukikona omukatare k'ebitoke kandi niyo ningamba n'abashubuzi b'ebitoke abo twashanga umwanyogo mutahi wanje nakwakira sebo ntaye nashemerwa kureba amazina gawe amazina ni banyetambugisha Paulo yoni ndwa Ruhama Ruhama ntungamo ucaba konjo cishami Ruhama ntungamo mshuburo y'ebitoke netambure tafuno mu ruti mshuburo y'ebitoke ekabire tine shonga ongato bwiro ubu abo kugira ngo Kampala yensenene kandi ati akabeyi ni karuga Kampala kakujira kunuye so abashubuza abo kubena bija kushubura ebitoke abenje bakaza kushubura ensenene Kampala hati cyatuma hane ebeye bitoke yashuma hato bwiro ubu ebitoke hano tubyine kabeyi ya uko hatabashubuze kuri abinji bakaza mu senene kandi senene zo nibani bamanya unishuwadiro Umayisa burubwire bwe senene season ye senene bitoke ne bicara ko kubateganisa mu kasente ombwire bwe senene ebitoke ne bisuteganisa abo kuba abakubani babyenda kuri niba batari binji abashubuze niba batari binji kandi ito hano uvuko sinababyija nkaburijo byati citumana kabeyi kashuma yo kabeno nda hakorwa iki kurengwa kataraka mwazamutindo nkubwo butarobwa mani akatari kitu twine shonga nako kandi nabebembezi bako twine shonga yona nabo yabukwa ni basitwariza je ntwatanisa muri bikintu cyona twine buzibu bwona nekikwateye nakataraka aho ukinuka mushazi ngahe ukinuka tukinuka mushaha emwe yo mwazyo mba mwina amatara mu kweza ningana amatara twineho amatara gumwene mpaka yaturetire narebo hariho ago gariya harona hariya konga twabentwenda amahango nkagaraga meyini nigo to kubentwenda konga nabwe ntusimago yatuhire abo kuba inekika kutuyambaho kaki ubundo buhereza mu kabeno ndabo ubuyonjo burije ubuyonjo tibwine shonga kateni bakakirininga abo kakirininga bariho mwene twine shonga yona nayo tukwatiye nakatari twinire mu businge ababembezi nibatwaza je twine shonga nabo so handi tukabitine buzibu bwona ebitoke ni musinga Kampala nkaninga no muri mbara inaba kubiguramo no muri mbara barimu harimo abakugura bakatwara mbaru mutawuni bakaza kurya hariho konka okukira munonga nibiza Kampala ako abo muri mbara teba kabiguze n'ibitoke byangu babibasa umwizo bamu ntari mu bitoke bwingana cyo bakora ntingumanya ibyo njye ndenda kubuza nkabahoza kuko niba kwandi babibara
agwana nyandi y'umushubuzi so tinkagambe ngo ninja mw'ibitoke bikwingana biti iyo baregambaho nito sebo kandi kindi kabenisha abantu baze kwejemesa corona bagenda beziteza kakatu tubase nyona narugireyo nawe herize so abantu twena tugenda tuze kwejemesa basi tunga amagara marungi anamara emyaka 3 yo mu gwa kasatu atiyenda kuvuga buci ninvuga boda mpeka basabaze n'emugugu n'ebindi iwe ko mukazi tino kucukugumira choro bimaze choro bimunonga era nimbereza abakazi ba advice yanjye kubakwiza tukakanya tukegita mbingi nchakaro bunde tahakubuzere mu nkaye kurengwe mu buzire minoneri yo konka bagitini aza wizo kaza mukenjo ingo mbagenzi bawe basa kusanga nchakare cyakuyambo nchakare wasanga ngo ino murimo ningashoka gwegese muhara wawe atosange umwino kumwatungura familezani ati wonko mukazo mukuvuga byo bwine mu bizubu kikare byo kureba ibyo mukazi yaza kuje byahine kwetegurira ebizubu byo bukanyire bero bukanyire ange cyuko banze kizubu no banze ofunaho challenge omushija washika wamusapiki kugira ngo hangunyoti nkuvugwa mukazi abaza yayanga nkabakizamba kumanyira mpora bizana bamanya nanka navuga jaza no bwayo mukazi navuga jatubizamba kumanyira atone ba customer bakumango bavugaje nyine ba customer binje bukontera nese muna yantera nese mukamunja yantindo hokawura yanyika ajatu waza yati mvugwa so ati ni wori kubisa wa family na nepchi yawe ukagiye gura ningo umushijano yaje kwira nye naje gurira uryo mwekandi ashuwe ukaciyote kintu epcheje yo kurenga gihaloni yaketariye yanje nko muntu kagiyeho mu banka namanisa so mpola kusenda jumari atene yawe atene yanje akizobi yonko mukazi n'ukora kasende kakwingana ki almost mtwalo 3 3 ni balancing ebiri ngitere kibina balancing omutwalo kunaliyo no kunywa kadyamo ni mtwalo yanje 3 kano kitera ati kitera chamani kijya ukore ketano ni chimani tano tukatujukora mbere byahingwireho covid etakatayire lockdown ko yagire mu mirimo yafafatikana twagaruka gukora nko twabintu tukora urubanga yo mutawuni kanta kucera kuraba kaza bakuvuga tawuni turimo abantu babiri kongo umweta kukanya mu munonga naruko munini nyende kusiba mutawuni omuninderante turyo mu ruti kandi hatana naho abashubuzi bamwe abantu bashubura capati bakora capati bakora za Rolex nibabisaho abantu binja strategy yo mu ruti wahiko mutawuni no mu wanu ndaka capati no boru kwicera sebo no gamba ki yaho sebushaniwe amagara gotuma byamagana marungi shana gawa ndije na ni kureba no urebekaje ni capati nkurebekaje just nembera kandi ko kumanya amagara kugira ngo ninebekaje just no kwe ya stress ati business ya capati ni tambure ta business ya capati yo ne tambura kareje mpora kugira ngo ibintu bitamburaje waza kutayenshonga ya kafi ukora ki rero tuzakwika shanki 12 no tine cyo wakozere hatu no shanga umwe byayanga byakora ki shanga wataho murosi zararaho nyecyakare wakera kandi wagaraho mwene kare ibintu byo tibirungi mbere kweyiya ndani kweli covid mbwene bateganise munonga bumurto covid yake tukozere covid yashiteganise munonga onka just no kwekuma wayikuma ncyo kureba ati twina amagara ticyo abo nshonga yo kwekuma kare cyo cyane yo capati kumarubwire ningano ho zitahire capati twire mu kumarubwire oko almost ndiyo myaka 8 ndiyo myaka 8 ndiyo mu capati so nkenge kuko kumanya kare ibintu bya covid bitakizire kora ki ibintu bikabitambura jawe uko tukatukora ibintu sente zikazirebeka ubirobo mukakuruga covid itandika kutahamu imbere ye kakora ki imbere ye kangira kimwe ati ncyo kwatimbije nampora to kujya tukatu ine midaro shango ino midara guyo ine guriya
atukikana imbira tukagisharaho hatu noshanga imbira yiwabe oyine hatu nore nokora rose zonga hatu sharamo gira kango mene midare bininge 3 ojamo jangure ko bene urebe recho ko bene okitera ari echo kwasaganya n'imbira kukwe koraki kukwe kugenda kugira mbagitwa burwa bayizo buru weekend burisane mamba gitwara so kumara ukwezi nono shashuro mutwara okwatubiye yankumezi 15 bayiza baja abastekara mutwara no ati wowe nemidare ngai nibwo wowe nemidare 5 nibwo mutwara ni mutware 5 buri kwezi wowe nemidare ngai nibwo mutwara atoshanga umudaro gumo shanga gubasa kubana gukora akora kukira bugenzi gwago atoshanga amagoba gahari yagona bagashashura nkai bagashashura kasasura so ati nabo bine kutikikanyizamu kare bakatsharaho then imbera kandi tukashemerwa kwa tushemerirwe kare kintu tukashemerwa ho kujya ngo nembera niye kushitera niye kora ki mukasigara kare stine businge burungi wasigara uryo hasi amazina ni Nyamiro Isaac musisi wa Chapato mu Rutomo yebare Miro Isaac yebare gamba nitu kare twashemero kana inashima gamba nimo amin yes turyo mu ruti kandi oguno umwe ahaba kusika Chapati nawe na businessman umtawunomu bitukangumize mu nduganira nabandi nabo turebe embera uko yemerire Sebona kwakira amazina nabanyeta Atwine Godwin na COVID. Mweni uri kushubura umurti mwine bizubuce bikubateganisa nk'abantu bo murti. Ebizo bikuteganisa na munonga kutwagira umbiro bwaro kudawuna na COVID batucinga ishayona no kwirukana abasirikare aho byacenderire mu hatstiru tucine kafyu nujuro tuzakubashahemwe abashaba batweshucere mwaha kandi abaguza binje ubwiro bwinyi tubabona umwazyo abana b'amafactory bamara kwinuka tuyina kandi mwene factory binjo mbayinuko mu mwazyo konka hati eshahizo kwambiye nucaramo n'ubutwantu cinga so eco naco cyatutera mutwe eca kabiri tuyine mishoro nyinji hati no ushanga rente rya higuru oyine municipal council oyine URA ninja hariyo nendije yitutakamanya ko bano borya hora abantu bijane bitaga nguntu endo mushoro manya gutuguti kandi wine kushashura bijana UPDF harumara insinsi so na nekindi ucuboryaho ati nkanye no bwentandikire business giteka mazere myaka 2 hata bakuteka umurengo rw'abatandikire kara bakuzire hata bacibamba kutera umushoro hata bakugerecerana bari aba business empango hata babara umwanya ngo hati street age ntujibara sente ziti hata nani ushanga bakwatira no muri yabo kandi ucina ka business kace karukura so ni bibuzo bitwakubiye twine bisikari ati unushaba kanso mbwene buru bizimweta nkabire ni nshaba kanso mbwenu ebenkape as you ani babanze barebe business yo ino kwingana batagendera cha street bagendera business yawo kwingana babe nizo sente zibakuya cyo nakubenisha bakanso ahandi ubuhereza burye kasasuru amatara ibitara itareka bitereza ni manisa kacebezi itareka bitereza kuzikubashahe mwezi omuyero mantu batwagucene bitara byaka kasasuru nubagitwara namwe numwashanga bahiza kugirundaho munguto abakanso barombija kugitwara amazina nabanyita Atwine Prose business ni stambrazi business nazo tuzine nshonga mbwene nyine mu buzuru bwateganise mu kwenda kakanso nake bahurire kujya mu shuri kurunje ebizibe birumuna kafyu netandika shayi 12 kandi shayi 12 ushanga abana bo gukora mu mafactory abantu abo kurugamba mu kubiremba mbagura ebite byo kujwara ebyo kweyara atoshanga kafyu netahamu nakasente kachaka kubeka roho ushanga nako mutakafuna bindi services zirije korgo mu kanso naki zirije akubanga motoka ya kansone ija ekirininga
bakugira ngo rundane hamwe bije babitware twine enshonga nareba mwe bo kwetumbitere imishoro iryete emishoro kari nihijamo abantu bakugerekera umushoro ora business yoyine warebe sente zibakwereza sincere reba zaba nyinje kugira ntashya yo kuboyine. So amazina ganje ndutu wanje John nkemwe ombintu ebikushangwa omuruti ekijamu omwaka gw'2024 nubwo kizimbe cyo kubanza bukija omurutaha kandi omurutobwe rukaba rukina amana make munonga hakupakinga mu ebitrera niyo abera nka business y'amani konka hatuwija mu muruti ukarama duka garumu ukarebana n'ishomereri ukururi ukurgen 2024 mpaka hati none reba ngu umuruti rwitu rubasize kutunguka kandi rwatunguka munonga so nkoruti ukuri yondo tunguko by'amaduka harumuna n'amashomero gwenu nko kutwa nkoruti rwono kurwategana sibweje ndwara ni twenkishomero na n'amashomero agandi tukategana segwe ndwareje ya COVID-19 tukabasa kukinga mu kashatu 2020 twagaruka twiguraho ku 2020 twagaruka twakingo kwa mukaga 2021 kandi tugarukire twabasa kwiguraho kutandukana kibanza 2021 ukwezi ku 11 gwenu hatwaheze 2022 twigwireho konka tanapu y'abana no leta itakabire mpango abo kugira ngo enamba mpango yekamara abo ko butwigura omukwikumi 2020 abana bamukwikumi omukwa kabiri bakabuzwa abo baheza bagenda omukwa kashatu abandi babuzwa bagenda omukwa kana abandi babuzwa bagenda omukwa katano abandi babuzwa kandi okutasya mwebeji kukaba kutaru mwenu amashomero gona nko kundi yo ningamba gine kizube cyo kugira ngo gine nambanche aho kubaga kaga takutasya muki abeji teka ngo amashomero agandi kugara hezo kwigura nabwitu tukuza kwicereza abana bitu kushohora kukoza kutayataya yo mu mashomero ago abo kuba indware ciruho icyo kugira ngo ishomereri tayayire rindi ishomero omuzano omuzadibeti omuryebyo itecho icyo twakabiro kukicereza okuyaho twatunga cyandiko ekikurgo Ministry of Education ngo abana bitu nabasa kushohora babasoma bagaruko mu debates na naganda amashomero ningo mbyemizano na naganda amashomero yes ntchamanya ngu hina amashomero agatana kino ebyemizano konkitwe nkambara Institute for Social Development ahabwo kutine ndwara ya mwebare amazina ganje nibanyeta Mugabijomo Rutashorora meya wambara City South aho umwanya rutuguru kushangwa ruti muhura ruti abantu mbanye izina hirukurga ruti akare kiti cyango enyuma yakatara mu maduka aza kikakiza munonga enyongoyongo nebinyonyi nimenweze tenyongoyongo mene bagumana barweta uruti rwenyongoyongo uruti rukutura mwenyongoyongo mwenu yaba ruti so nuruti rwenyongoyongo izina ruti nturukurga kandi nyona ho yino ndukuzara omwanya wo gugubasize kutunguka abantu bari bakora ibintu bingi nko kumwagamba twine mu factory twine amashomero institutions twine akatareke bitoki akabasize kwemerezaho ekicweke cyona ntarga mu sente nyingi munonga kakatare nkarga mu restaurants yikumburizo baze bitoki hazana sente nyingi munonga
koko buremezo buruho entungukereho konka itwe nka government nka council really abantu tubatebekanisize je umuringo gubashemerire kutungukiramo norebe ntunguka zitu nosige ntunguka yabaho abantu batahaka cwampare bataha amaju hatobona kurengo hatungukira koka tukabire tubanza planning tukabire tubanza tutamwe nguto tutamwe amashanyarazi tutamwe amizi mwe n'abantu bija bombekera aha musinge ogwo ogutukuba tukozere iki tutebekaniza mwe naho buremeze no buri entungukero eroho nerebwa konka tetebeka ineje erzigzag no shangogu ebare ryaha harabajwe barare hishomero harabajwe barare hirwaro mwana ureba ngwentebekanisa tekozere iki itwe nka kanso ntwenda twongere physical planning entebekanisa yo rembo tujongere mwamani twine physical plan omwe takubasa wenga taine na ntambura really we are not doing well tukozereje tingwe na tuzaze kwesima kora kikoka tukozereje omuntu ebekanisa ejo kubasa kutebekanisa abantu bakareba ko bakutunguka kandi bakutungukira hamurembe hati nkeje myanya yo kureba ruteje takagire mwakirwe myanya etakagire munonga abantu tukabire ntusharamu enguto abantu tubakabire abantu babi nibakitwereze myanya yo kuteka mu kutwikiriza kushara mu nguto kandi nguto mpango nyense kuturuza kutera chorus kandi tutaza kutungekezo twareba harimo abashubuzi bakugira ngo imishoro ngo ateyongire manya nane yakasasoro bakandi bahinga 15 hatanu baho mutwaro ebitiyo mbone mana mushoro ya tokubasa kuko mwe abantu bitu batushobera nebene ntunguka kokati bakenda kuhereza mushoro mwe no mushoro gwo nukuguri mwe yo nogera ngo no bakuba yitushabira umuziki gwitu twataka kanterezo yo mushoro nogera oranga kuyagire kutebekanisa ngo waza kushembera tokore ntubanza twatwija twabona kuzakushembera abwe kitarabire vice versa tukabanza twashembera rero bwanyuma tukabona kora kutwija twarize kushembera so nuko kiri services abantu bakwasa kwenda obuhereza kandi bakabura kwenda ubutahariza mushoro kandi ikindi cya kabiri tweka kanso tunangu tukachishangaho konka n'ikirungi munonga omuntu tokubasa gukora kasasiro kandi okija ngo bagikuyororo kabura kugitebekanisa no abantu tukacwamu ngo abantu orakore kasasiro agiyore koko kugiyora twamantine kwa agiyore twataho uburyo bwo kureta ebitongore ebibarakoragane nabyo bakabaha sente bikayora kasasire kokati ntwenda kana mutindo gwo kugita mu sente oyino butumu bwo kuhereza abantu na munonga ba ruti ya naba division ya ukutwara chikuru munonga entunguka mutajijwanzya na politics entunguka neitwena oboru wa kibina ki entunguka nekwata ahankiriza zone no wakuburyo mukafiri no entunguka mwe tajwanzya politics hamwe naki nentunguka ekindi cya kabiri entunguka eyawe iwo wawe utarebe cweka kirimwa amashanyarazi kirimwa amizi kirimwe ngutonora bakoransi oyine nkito yo kugira byaho iwe nkomuntu entunguko muke yawe erimu so nicyo nkutera abantu muranga ukora tukore munonga ukora munongo kukira no kugendera na kusavinga kubika utakora norya kwonka norya no tomunda norya endate kwiguta enda muhereza witu wa TV West enda na muranwa wayo nko kubya herina no bwakubiriso tate bukiguta man tureke korra enda yonga tubika ecyamuheru security abantu no barukora ebintu byabo abashuma babizorira misho utagira ubwenge bwo gukora ibintu byawe ukabura ubwenge bwo kubirinda kandi security netandikira ariwe ebona kweyongera yo kuzabanda mwebara ni kusima watandikananye program y'ecyanga cyawe erizoba twasiba omutawuni ya ruti neshangwa aha umurimbara aha ruguto urwakabare entungamo rukunjiri wabanozo mnyanyejo notekwa urabe omuruti wabanurugambara na za kampara ukwe wabanurabo murimbara norabo muruti urukuzakabare entungamo rukunjiri na nebicweke byokwe niyo twasiba omuruti tukureba entunguka yo mwanyogu cyanga kironchi kurakorana kurigerra aho twagamba nabo na meya wabo Jomo Mugabe owa South Division aha omurimbara state kandi yatworeka ngo inkurakurana ningashi entunguka ekabireho konka planning okuplaninga kwa state nokwe kuchuru kuborabora kandi nawe yakwigekera aha sentenche
ezi government riko baherize nk'abasite kureba ngo bakora entunguka yebyanga government ubwo muranga niyo gukuza rebe ngo yatamusente kandi byanga byabasa kutunguka mujije ngo covid-19 cyoroho mujemese turyo mubwire bwo kugemesa kusirikisa twena tugende sirike batutero bukatu twesirikise endware je ya covid-19 kwenda ngo kandi umwaka gw'ija teriste tube twinamagara marungi tutebekine emirimo yitu etambure kurungi abakabiriti energy drink abantu bateka musente ikitongore nibaceta kabiriti Foods and Beverages Limited nibakora kabiriti energy drink wabanonda kunyecho chironde omaduka gona agakwetorire omborengero wizoba omuza supermarket na no maduka ganda gaburijo waza mukabuza kabiriti nibagikuhereza buzuma notungamani omuhereza wawe nde Ivan Tsime erizoba nakorana Asaf turiyahebwa aha kamera niwe yanakwata ebishani ebi ebyo kureba bonire aha TV na nabandi abakuteka manu program eji beka kwicereza urukutebeka nsebishani ebi video editor producer Prevence Akampura nabandi mwena mwebare kureba ngo program eji buzuma yabahikaho ebonire kambe ndezo kurara kurungi turebane urwakano rukwija ishahano zo zumwe TV ni yemwe buzuma murare kurungi TV West nehinda